Con el objetivo de dar a conocer el patrimonio de Gandía, qué mejor que proyectar en el escaparate más grande que tiene la ciudad, su playa, el legado histórico de Gandía, la figura de los Borja y el gran tesoro histórico-artístico que representa el Palau Ducal. Con esta finalidad, durante toda esta semana se puede visitar la monumental escultura de arena situada en la Platja Nord, a la altura del Passeig Marítim número 90, donde un par de artistas han transformado una montaña de arena de 3 metros en la entrada del Palau Ducal, figuras de Lucrecia Borja y el Papa Alejandro VI. Todo un reclamo publicitario en una de las zonas más transitadas por los turistas, que pueden ver in situ una representación de la joya del Renacimiento que se conserva en el centro histórico de Gandía. Así lo indicaba la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, durante la visita que ha realizado esta misma mañana a la escultura. Monument d'arena que una empresa especialitzada en més de 30 anys d'experiència ha construït i ha alçat en la nostra platja amb una dimensió de 3 per 5 metres i que representa el Palau Ducal dels Borja. Com sabeu, dins del Pla Estratègic de Turisme Intel·ligent de la ciutat de Gandía hi ha que fer accions concretes com aquesta en la qual cosim i lliguem el que és l'oferta turística en l'estiu eminent, que és la de la nostra platja i la que visiten tots els nostres ciutadans quan venen en aquesta època d'estiu, però també en l'oferta turística complementària i que té tant de pes com és la històrico, patrimonial i cultural de la nostra ciutat. La directora del Palau Ducal de Gandía, Balbina Sendra, se ha mostrado encantada de la proyección que consigue este edificio histórico con este tipo de iniciativas, capaces de atraer de una forma sencilla visitantes a estas instalaciones. Sendra ha realizado además un balance de lo que llevamos de verano en cuanto a visitantes al Palau Ducal, que en el mes de agosto ha recuperado una mayor presencia. Van tindre una primera temporada un poc roïn, juny i juliol han sigut mesos, juny va ser un mes en el que no va haver pràcticament visites, juliol en el rebroig va haver una pujada però va ser molt moderada i a agost podem dir que estem tinguent una temporada, no com els altres anys evidentment, però sí ha pujat moltíssim la feina que s'ha fet des del departament i la quantitat de gent que ha anat vinguent ha plegat al Palau Ducal i estem contents perquè inclús les visites nocturnes s'han omplit, que era algo que a principis d'estiu ens pareixia algo impensable i ara mateix la situació ha canviat prou, així que esperem que s'allargui, estarem fins setembre i octubre fent activitats. Por cierto, que cualquier persona interesada en aprender a confeccionar figuras como esta puede hacerlo gracias al taller gratuito previsto para mañana sábado, de 10 a 12 horas, para que las familias y los más pequeños se diviertan y creen arte a partir de minúsculos granos de arena. Para ello deben inscribirse previamente en las oficinas de turismo de Gandía, llamando al teléfono 96 284 2407.